if the heavens granted me an opportunity to write a letter directly to God, ngathanza kuba selfish ngibhale ngalo wami make. Ngisaloba ngithi mabhengeta. Mqunzi wendlu ngikhulu tinyonto enkosi tithi tidla tibethula umlomo. I would write pages and pages of poems. I would write mountains and mountains of novels dedicated to this woman, for she has carried me not just from 9 months in the womb, from 3 years when the man she loved left her alone to cater for a daughter that she has turned into a powerhouse today. You see, I have become who I am not by my own doing, but because lo amage ukhule yashona phasi ngelivolo kude kutawuba nekukhuphuka kwami. Sengidikhanze ngihamba ngithatha tinyathelo letinye labangathi buka batithathele phasi. Phela lo mfati uwe avuka nami lona. If someone would tell me I would drive over to the edge of a cliff for you, suke sikhuluma ngalo wami make. 0606 every year athi makangete malanga ngibe ngiguqa phasi ngibonga umdali ngithi ngingeta tibusiso lotifaka empilweni yami, and every day when I look into my bucket of blessings ngimkhanza hle lapha ngetulo mabhengeta mqhuzu wendlunkulu. Ngithemba inkosi tangigcinela wena. Ngithemba inkosi tangigcinela wena salikazana kuze kufikele langa where I am able to say indeed I have made you proud, where I am able to say indeed uNkulunkulu uphemvulile lo wakho umthandazo, ngoba angiteswele tingelozi ngiphethe wena. Angisweli ishelter. Come all the storms that may. Ngiyathi I have my very own shield. Lengayiniketwa ngumdali. Wanginiketa my very own God in this earth. Uwevuka nami mabhengeta. Ungifundise kucina, ungifundise kuqhubekela embili noma ngabe indlela ngayiboni. You have become the light that I sought out in any darkness that tries to enter into my life. Nkosi ngisathandaza ngithi sikelela naye Africa. Ngicela uqale ngewami make. Nkosi sisathandaza sithi sikelele sonke. Sicela usibukele nababo make befula bawabavuka nathi. Babuthatha lokwana lokho abakuhlanganise kude kutawuphuma naku nathi sikhanze sesifana nalabanye bamfana. If I would pray for more blessings, if I would pray for longer days, bengawathatha ngwafaka empilweni yabo make, because they get to nurture what nature has placed into their own hands. They show us unwavering support with everything that comes our way. Siyade ukuthi siphethe bona themba lethu singalithatha silibeke kibo. Nkosi ngisabhala lencwadi ngiyiphetha. Ngicela ubusise bomake, ngoba tibusiso tabo ngento letwela kithi ngithela lo bhalile. Angubingelele mbukele emsakadwa wakhe Swatini TV Thembuzo Mbizo sakubingelela ngiyakuvusela sehlelo lakho mbukeli lithini libandla ngembukeli njengoba la sathi kahle ukuthi soloko sibuka yona indzaba ye Mother's Day noma ke inyanga yabomake bomake ke siyaba celebrate na kule nyanga lena ngiyona nje inyanga yabo sithi nje asesiba bungaze abantu labadzala bomake inzala abantu bantu labasiletha lapha emhlabeni lesatikwe ukuthi kusukela umhlaba ke waqala uNkulunkulu soloko nje liplan lakhe limenjalo ngabomake ukuthi phela bazalwane asibaphatheni kahle bomake ngakhona emakhaya la sikhona khona singabahlukubedi singabashayi singendi nje tindlu letikabe singabakhubi futhi bomake sesingenile ke babukele ehlelweni bakhona ke abantu abadzala ke bafundisi ke eceleni kwami ke ukhona umfundisi ngimake Siphiwe wakadlamini usuka lapha ebandleni lase Grace International Chapel akahamba edwana lomdzala uhamba nemfundisi Bongani Sifunza usuka lapha Abundant Grace International. Ngicela kusathuba ke emfundisi Sifunza ngicela ngawe nguvusele baba. Ngimvusele umbukeli ekhaya egameni kaJesu kuyindvokodo lenkulu kuba la kulehlelo linemandla. Siyakholwa ukuthi sisahlangene la inkosi itawembula timfihlakalo tayo isenikete kukhanya ngalo lusuku loluhle lokucelebrate abomake abantu labamgcoka emhlabeni. Hallelujah. Ngiyacela kuvusela mfundisi Dlamini. Siyabonga kakhulu umsakadi ngibingelele umbukeli uvuselwa nguye make Dlamini Siphiwe losuka eGrace International Chapel. Angisho umlaleli ukuthi kungumusa waNkulunkulu ukuthi sitawuhlangana nenceke yaNkulunkulu lamuhla phambi kwakho. Amen. Amen. Babukele ekhaya ke lamhla ke sikhuluma nje nabafundisi bami ngesihloko lesikhulu lesithi Mothers of the Church. Sibuka nje bomake basesonto
esontweni lapha ngicela uqala ngawe la mfundisi wami siyathola evini laNkulunkulu lakhuluma Paula ukuthi bothishela bangaba ngu10,000 but bancane abantu lababomake ngilasho kanjalo ngifisa ke kwati lapha mfundisi ukuthi yini umehluko emkhathisini wathishela namake wasesontweni. Ngiyabonga kakhulu Msakadi. Umehluko ukhona Msakadi. Thishela uyema phambi komfundzi akhulume naye akhulume tintfo la kufanele ukuthi tendiwe ngumfundzi bese uyasuka kushaya isikhathi ngoba ukhuluma ngesikhathi thishela unesikhathi sakhe nase kuphela isikhathi sakhe thishela uyanyamalala phambi komfundzi kodwa ke make nasikhuluma ngamake make uba ngumuntu loba khona empilweni yomuntu ngoba make ngumuntu nje lobitwa noma nganginini noma sinoma kanjani uyabitwa make kujatshuliwe uyabitwa make kukhalwa lokusho ukuthi make ngumuntu lokumele ukuthi ahlala khona akafani nathishela cha ngiyabonga kakhulu make mfundisi siyabonga kakhulu Nceke Nkosi siyati ukuthi umuntu loba nema seminars phinze futhi umuntu lobhala netincwadi lapha mfundisi kuwo konke lokho sifisa nje kwati Nceke Simakathe kwekuthi why udinge a spiritual mother than a teacher ekhambeni kwakhona uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu Msakadi. Make njengokubeka kwemfundisi umcoka kakhulu akusho ukuthi simbeke eceleni thishela kune role la idlala ko thishela kodwa igcine la igcina khona bese kuba le side la khona utawudzinga make the role of a mother is kuletha impilo emhlabeni uNkulunkulu wami entrust make ngekuthi impilo ayilethwa impilo endodzeni ngalesiswati nje kwenteke ukuthi nakutele umntwana athi hey azohamba ekhaya kini kuma kwakho akubuke because indodza ayikwati iEnglish aliswane but uNkulunkulu wayiniketa impilo kumake uthi make unetandla letithokomele make unalo luthando lokuthiwa i soft kind of love as opposed to the tough love of a father so ke at some point impilo naye hard timo tikuhlukubetile thishela sekafundzisile wakhwesha uyadzinga the nursing part of a mother uyadzinga futhi the comforting love of a mother kuthi umuntu ke longa resista luthando lwamake noma usigebengu lo muntu loyo noma uyinhloko kayivuthwa make waniketwa ipatience lendlula ipatience lengabekwa kubabe so umfundisi prime minister umcoka even wendlula etandleni tendodza Nelson Mandela wendlula etandleni tamake ngabe nguBarack Obama president wendlula etandleni tamake noma ke ngumfundisi losohlonishwako make ngetavela ku TV make ngeta utravel umhlaba kodwa wena uyadzinga ukuthi uphathwe uyalwe uqondziswe tandla tamake that's so powerful siyabonga kakhulu Nceke kaNkulunkulu ngiyafisa lapha make lapha siyathola ukuthi Deborah wabitwa njengamake kaIsrael nakafika ke Deborah wafike wajaja wahola impi wabhala netingoma ngifuna ke sibuke nabumcokwa beauthority yamake likakhulu nasimbuka la kulomtimba waKristu manje. Siyabonga Msakadi. Utsinza indzaba lenkulu nalemnanzi indzaba ya Deborah beka khona emadvodza kaIsrael but Deborah wasewuyema lana ke kuvela lokho ukuthi mbukeli make unayo iauthority angaba nayo iauthority angayidlala irole yobuholi la sekudzingeke khona nase kunyamalele
baholi kunyamalele bobabe ngoba imvama sathi ukuthi vele baholi bobabe ngetindlela letinyenti but kunesikhathi la khona kubita ukuthi akasekho kenyalo babe la sekude babe la celeni sekudinga ke ukuthi make asale eme njenga Dibora eme naye abelichawe angadenceni eme naye athathe emandla naye akhuzele impi ngoba lo make wakhuzela impi lana kwakusabele emadvodza aphakame nasamemetile Dibora nawo asukume ukuthi sowumemedile so ke nginaloko ukuthi nje mbukeli make angayithatha irole yokuba ngumholi la kuthi ngeke khona elikakhulu make lapha ebandleni laNkulunkulu esontweni kunabo make nje lokhanza ukuthi babathi bona hayi thina sibomake thina babheke phansi kani banayo le authority uNkulunkulu baniketile ukuthi na indlela kufanele siyithathe nyalo. Yebo umsakade kunengi lokuye kukhinyabede bomake bathi khanze kokuthi abadiboni kahle lokho ukuthi bona bangaba baholi ngenxa kokuthi kulokunene kukhulunyiwe kuletinye tindzawo ukuthi abathule abahlale phansi abangasho lutho kani uNkulunkulu kunetindvo latibekile kumuntu wesifazane ngoba lolubito nalolugcobo mbukeli lugcobo lwaNkulunkulu lukhona nekubantu besifazane naye nase enda lutho uyawuva lo mehluko lokuthi akukenti make nje akukenti macinase ngoba angimacinase ngoba phela bakhona nabo macinase but kwente umuntu waNkulunkulu la ngingathi nje kumlaleli ekhaya kumbukeli musa kuthi bukela phasi make lalelisisa kahle kokuthi yini la ibekile uNkulunkulu kuwe. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Siyathola lapha emfundisi uyakhuluma uMpostoli Paula ekhuluma na Timothy uthi akaphathe bonke bomake lasebakhulile njengabomake wakhe. Ngifisekela ukuthi how possible is that practically mfundisi singakwenda kanjani lokho noma singakhombisa yini lokho mhlambe nje uma bekuyi Mother's Day nje evikini leliphelile sithi hayi asimphakele plate make ajabule kanye akwate wonke lo mnyaka. Kupossible msakade wami Paul nakabhalela Timothy a young pastor uPastor Shalbandla lase Efeso is around 30 years of age and he's inexperienced so uthi ngayi mentoring so ulibandla ke livehicle ekuhambisa ipurpose yaNkulunkulu so ke nakambeka ngeNkulunkulu Paul Timothy under Paul uyamyala Paul ukuthi ebandleni into awukhanza kunabo makhe ungafiki ne male dominating figure leqhamuka esikweni ngoba liBhayibheli is the supraculture lendlula the culture of your nation lendlula the culture of your community so God find a mother and position yourself and lokho kutakwendeka now une spirit say humility yebo ngoba without humility ngeke uthi position under a mother ukuthi you are a son ngoba kunebantu abadzala lababomake lese babona ungakakuboni lese ba experience etindvo phasi kwemthuntu welanga baniketwa netandla tekubhaka stini lesitawuthi usasa celebrate ngomhlaba so ke kumcoka ke Timothy ukuthi nawufika lapha ebandleni banikete leso sigaba njengoba bekunelanga itolo celebratewa let even the sermons in the church focus on empowering women giving them a platform and a voice in the church and beyond that kunemagama la khona uyangijesu uwakhuluma kuJohane seyahamba Jesu so uthi mother behold thy son and son behold thy mother so thathe ma responsibility manje ekunakekela maka wathatha kuye waphonsela kuJohane nana Timothy kumele ukuthi kuyathathe maka amfake hotel nikete plate adle maka kujatshulwe enkonzweni ku possible lokho. Amen. Siyabonga kakhulu siyathola ke make la mfundisi
mfundisi wami encwadzini yezenzo 9 sibona make lapha bekathungatha impahla Dorcas uthungela bafelokade sifisa kwadi iluke ukuthi why is service part of ilokhungana spiritual motherhood lokurendarisha le service nje yeah mbukeli kubaluleke kakhulu lokho kubomake ebandleni ngoba lokho kwenta ukuthi naleli bandla lingathi singakhanzi ukuthi ebandleni kunebantu labanganakekeleki kane kunabomake labanelikhono lokwenta lokuthide lokho kubaluleke lokho ukuthi lengidawuthini nje kuDorcas kwakubeka nalenkonzo lesipho lebekanaso sekunakekela labantu labangakhona ukuthi nakekela so ke lamuhla kithi ngidawuthi lenkonzo lena ibaluleke lokho ukuthi yenda leli bandla licoceke lo muntu lochamuke lengaphandle achamuka ukuthi ngabe mina ngidawumukeleka nilabandleni athi uyangena akhanze ukuthi uyathi kunana sandla lesimemukelako lesifuthumele lesithi mntwanami lesimsonzetako lesithi mntwanami nali lijazi mntwanami nayi ingubo mntwanami nali liduku athi lo muntu uyathi ngidawuphinze ngibuye ngoba bengicabanga ukuthi ngidaba yinhlekisa emkhathini walabantu kubaluleke kakhulu lokho ukuthi ebandleni sibe nalabantu labatawunaka ngoba phela libandla lingumtimba waNkulunkulu lingumtimba waKristu liyathandzana seke lokuthandzana kubonakala ke nangale tento le tento tethu adibe deliciniso lokho ukuthi vele bakhona labana leliso lelisheshe libone lokho ukuthi ngimbonile angena lapha ngase ngiyahlupheka ngaye vele utawujika abuyele utawufike adleni la khona nangu uyaphinze ubuya nalelo rogwe lelo akamele ngihlekise ngaye sekumele ngente lutho kumele ngiphuthume ngente something ngokuthi naye ativele akhululekile next time nakabuya ukuthi vele nami ngemukelekile kulendzawo lengikuyo yabo kakhulu make mbukele ekhaya ke uyadivela la bantu labadzala sibuka nje make wasesontweni bantu laba lokhanza ukuthi kunengi labakwenda kwempilweni tethu but asivamisi lokuba mention nekuba celebrate asibaphe netimali siyabuya ke mbole Jacqueline Bahlana athi ngohamba Mothers of the church labomake laba bahlukile kunalabanye bomake ngabekisa ngokuthi bomake bavamise ukuthi labanengi bama receivers ukuthi manje mhlawumbe bona bayamukela tinvele letinengi bomake bayamukela but ke ngalaba sithi basesonfeni mhlawumbe mothers of the church bona ngathi bahlukile ngalokuthi even though ba receive a lot of things sometimes bad, but maybe they won't return the bad things that you did to them. Sisuka ebumfombataneni siya kuba kumake. Little Bible umfati imbokodvo. Umfati nguye lo wakhalkhaya. Umfati kunetimfo latifukamela. Umfati kunetimfo langatikhiphi kungakafiki isikhathi. Ude yena sikhundla ebandleni, but umsebenzi la wendako kimi wangifundzisa ukuthi you must learn to pray, you must learn to read the word. eBhayibhelini simcabanga nga Proverbs 31 basho njalo ukuthi Proverbs 31 woman yeah verse number 10 sengibala ungathola umfati sibili umcoka kwedlula litshele liligugu kakhulu nango ke make mothers of the church lengathi ngimake bandleni yeah. And lokunye siye sisuke emakhaya lapho khona labanye bede badala
but mawufika ebandleni uthola umntali lotakwemukela ngenhlito yakhe yonke udivela usekhaya ugcine ungasiva lesidingo sekudzinga make kakhulu because uyati ukuthi nginaye make lenginaye esontweni lengitawukhona ukukhuluma konke kuye ngimtshele then angisite lapha ngisita khona. Cishe baningi lele ngibuka kibo nje ezingikhula ekhathi ebandleni ngingumflo omusha wekucala nje ngibuka make lota esontweni ekseni ngimkhanza uya intercessor uhledi nje lapha kude lo sakhona lofikile but uyathandaza ngiyadibuta kwekuthi ingabe lo make ngoba cishe impilo yakhe yonke seyingazi ukuthi mina mangifika kulesigaba sakhe ngingathi uyati ukuthi konke sekwentekile but yini le elementa ede endlini yaNkulunkulu bese ngiyabona lokuthi uyati ukuthi tonke timfo lesesinato sitithole ngemthandazo. Mina nje personally bangilabantu lokhanza ukuthi kubinzile bakushayela icingo. Hey mfana wami siyabonga mhlambe khona lokwendile labandleni noma bokhonda noma bohlabela noma boshumayela so yakushayela uthi hey maye siyabonga sidlile lana nje nalana ngisitakele mina kukusite ke lokho ukuthi sometimes uyakade ethembi nawenda into nje ebandleni kakhulu thina sisakhula but now vumlo omdzala abonga uyayuthathe ngekuthi short kube nesisindvo kwaba neimpact. Wesibili make ngumake Nkosi yami losakhula khulile naye ukhona ebandleni kuye ke ngifunza indlela lagcoka ngayo uzithile ebandleni laNkulunkulu uhloniphekile uyabo akekhona kwekuthi thina bamhlabasha masiyesomfeni kulamalanga siyakhompyutha kwekuthi kumele ngigcoke na kahle kunazibani bani but yena kugcoka kwakhe kuyakhombisa lokuthi ngidele buso baNkulunkulu. So kunala kimi nje kwekuthi bomake sukumani nisebenze uNkulunkulu unibetile. Lona nje lengikhuluma ngayo noma labo ngoba baningana it's quite a number of them kude esikhundla lebanaso kude nje esikhundla le commitment yabo ayidzingi azabe sekomidini ayidzingi uze kuthiwe ukuleadership yena nje la kakhona kula kuye kunaloluthando lwamake ukunika le warmth ukuthi utivele ukuthi uyati ngisekhaya ngishothile ngikwentako kunevelu to add something ebandleni le kusho ukuthi I will say vele make bamfananisa nesikhukhukade uyanifukamela uyabona bese uyeva ukuthi sekuyashisa because of them. Kubo make bonke ngibafisela happy Mother's Day ukuthi njengoba kunyanga yabo abakhuthateke asichubekeni siba encourage bomake ngalokuthi the more ba receive lokuhle ngidemona sibasendela lokuhle ngalesinye isikhathi lesingakagazi. Kanti nje in general I will say likhaya lelite make nelibandla lelite make kunegiga ngoba sine madoda sicabanga ngalenye indlela labo bacabanga ngalenye bongakhanza nje ukuthi esontweni awushiya kunjengoba kunjalo but bomake batawugceba bese ubona sekukuhle yinto mhlambe leyo lengavele ebaleni lo ibona nasuhleli phansi ukuthi uyati labo make laba kuba bekho libandla lethu ngabe lisesihlazweni. Ngawo ngithi happy Mother's Day bomake siyanthanda kakhulu nonke emakhaya. Happy Mother's Day kubo bomake si celebrate bona nje kulenyanga sithi kungabo timbokotho tethu silana nje kungenxa yabo. Sihleli lakho mbukele elithini libandla sibuka lapha indzaba lenkulu yamake wasesontweni siyayibuka nje sinana abantu labadzala ngiyafisa lapha mfundisi sisayibuka sesibuka nje kwekuthi engabe make wasesontweni wakumadarisha njani wena nangwasitshela nje ipersonal story sakho ukuthi hayi make wakumadarisha kanjena wacorrect yini mhlambe la bongendi kahle khona noma wakupha yini ukudla noma wakulela yini intimbi takho. Ngiyabonga kakhulu mbukeli ekhaya. I would say I have a very beautiful story is an encounter. Oh yes. Namake. uNkulunkulu nakangibita ebandleni ngafike ngakhanza kunebantu labadzala
old enough to be my mothers. It was not one, it was more than two. That deeply so loved me, and so ukuthi I was a young pastor who needed a motherly love. So kuloko babe make kwecala kakhulu irole yamake lengisibonile kumake wami longtalako ngoba nayo sebandleni is the role of having a praying mother. Kuba namake longakuthandazela kungetulu kuba namake lonemali ngoba prayer can go further than where money can go. So number 2, I had other mothers that I found in the church that embraced me, saw my weaknesses and potentials. And they would sit me down over a meal with my son ukubonile ndloku ungakulungisa indloku take note of that nami ke ngekukhuliswa nguNkulunkulu through the tutorage and the mentorship of a mother. I took that to heart, and it changed and formed me into the man that I am. Angisho ukuthi sengifikile nje okusho kwaPaul kodwa nanyalo ngisatelulela kulokusembili shothi uNkulunkulu ungiphile bomake labangifakile embelekweni nami bangincencisa incenge bangikhulisa bangiyala bangicondzisa baphinze bangisekela futhi in many aspects of my life. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi ngisengiyasangijabulisa le story sokuthi makwakho unaye ebandleni ngabe bafundisi benda njani ukuthi uNkulunkulu yakubita bese uyamlanza inimake la ngabe nje bekulinyela isonto bese uyabuya uthi akalandzele wena ngoma wena sowubitiwe so ikhulumisa kanye langa mfundisi lendzaba le. Amen. Make mhlambe ungasitshela nje mhlambe umuntu nje abe munye lwamadarisha longasi mhlambe umthanakho kungaba mhlambe labafike bakuhlala nabo ekhaya ngaba lo esontweni masathi uthi ngumfundisi usichazele singabe uNkulunkulu wabafaka kanjani ekhathi inhlitweni yakho wagcine nawe ubathanza njengebantu abakho. Ngiyabonga kakhulu Sakade. Mane utsinza indzaba letabese ingenda ngiba emotional. Nkosi yami makwami. Ngiyabonga kakhulu Msakade. Nginabo bantwana babe. Akasemunye banengi. Ngihlala nabo nanyalo. Ngimbonile uNkulunkulu angisita kuloko enhlitweni yami uNkulunkulu ukubeke kanje lokho ukuthi kuyendeka ukhanze ukuthi ngidawuthi ngiyahamba ngimbone lo mntwana kulesinye isikhathi anginawumbona noma kusesontweni nje ndawumbona ngihambela noma ngisedolobheni bese ngiba nomthwalo ngaye ngifunele ukusonzela lokho ukuthi ukanjani impilo yakhe ikanjani kuyendeka vele lesinye isikhathi ngithi ngihamba ngemoto angihayike lo mntwana ngane sengidawuthola lithuba lokumkhulumisa ngikhanze ukuthi vele nangisibuka lesimo ukuthi ngeka ukuthi ngene esikhaleni seke kimi babe kulubito ndawusho kanjalo kulubito ngilakubekile nje uNkulunkulu kakhulu empilweni yami and ungendele umusa uNkulunkulu nami angathi lokho ukuthi kanjani labanengi bakhona basema university nyalo labanye baya graduate labanye ba graduate labanye badawu graduate kuyamangalisa nje ukuthi uNkulunkulu ukwenda kanjani. Siyabonga kakhulu make kuyasithokozisa ukuthi kukhona lokwendako nawe ukwendele umtimba waKristu ukwendele sive semaswati ngoba abantwana laba bemaswati sifuna kuva ke inceke yaNkulunkulu ukuthi sakhuluma ngamake asakumadarisha nje make kukhona yini la khona make wathi nakakumadarisha khona waseva impilo yakho la khona befune khona ibe seweni noma waseva le ministry yakho lesikhuluma ngayo mhlambe ngasisherela ukuthi kube akakusevanga ngabe wawelela kunako. There is a part of my life ngiyabonga Sakade
mbukeli yonke impilo yemuntu inema phases. Hallelujah. And lawo ma phases lawo they can either break you or build you up. So there was a time in my life when I was going through some stuff. Okay. Personally, it was a hard time empilweni yami, and the only source of comfort and encouragement and counsel beyiqhamuka kuye make wami lo ngidalakho make Sifunza. Okay. I would think ukuthi I would have fallen broken into pieces and be a lost cause. Yo. Kube akastepanga into the scene, and beyond kakhulu is the area of prayer. She would wake me up ebusuku ngabo 3 and would pray for hours. She would just come angitshela ukuthi I'm coming lala ukhona khona lengubonile ngobuneliso la komoya afike make sikhuleke naye sibe nelithuba ayena kuphela but a team of mothers that uNkulunkulu has placed ngoba uNkulunkulu ongumaxhumanisi hlanganisa nebantu etindzaweni in unlikely places. So ke kwaba ngileyo network of mothers that God gave me that raised me and stepped into the plate. Otherwise ngabe kathe kwaphela. Amen. Yaw siyambonga uNkulunkulu ukuthi bakukhulisa lamhla sinemfundisi ukhona. Amen. Make siyathola la ukuthi make Hana gave away lokhana Samuel. Sifise kwathi nje la mfundisi wami ukuthi what is the hardest part of mothering? Ungaba ngile birthing in nursing noma ngile releasing. Yeah. Kuliciniso umsakade kuliciniso mbukeli kulikhona kwehlukana ngalesikhathi nje sewukhulisile wenda konke ngidawuthi umsakade kulesikhathi sewumrelease ngoba ukhumbula tonke letimo lani hambe khona na khuphuka khona na wela tigotsi khona akusiko lula ngoba iconcern lenkulu iba sekuthenini utawuchubeka yini wende lokufanele utawuchubeka yini uthandaze uNkulunkulu utawuchubeka yini umkhonde uNkulunkulu ngingacishe ngithi nje ngiloko mbukele. Amen. Mbukele ekhaya ke uyativela la bomake la nemfundisi eceleni kwakhe kwekuthi bomake impilo bomake ihamba kuphi nakakhulisa komake akuvele kuveke nje sokuthi boom sowukhulisekile sowukhulile siyabuya ke mbukele ejiya khona ititelo hlala nathi ngohambe. Mina ngiphume Stephen ngikhala. Mina ngiphume Stephen ngikhala. Tinyembe titam tingabonakali mina ngiphume Stephen ngikhala. Tinyembe titam tingabonakali ngene bekungekho mnanzi bekufanele ngitivele kushona kwaso besolo bangitshela ngaso mina ngiphume Stephen setinyembe titemdala. Ngiphume ngimandinde nginfonsa nfo tinyembe titemdala watetfala nyanga zetaba imfica mina ngaphuma kule sikhombisa ukuhlupha ngakucala ngekhathi sikhathi ngaphuma ngesami sikhali bengitigwaze ngesami nangamlalela umntana sandla sami sibese siyasima usiba bese lungisinza bese kuyindlela yenkondlo yokungimisa ishithe mfona mdluli mina ngwathi ihlukanise emkhathi sinwabhekiswa kona sikhanzisa kepha nakuphala ngeke kusasita wena salulungisa umonakalo usithi ungitshelele nalabanye labonako balungise ngalawo magama bengisacela ukuthi sibathanze bomake nalabo labasinakekelako sibahloniphe futhi sibaseke ngoba mina ngiphume Stephen ngikhala tinyembe titam tingabonakali ngingene back ngekho mnanzi
bekufanele kepha bekufanele ngivele kushona kwaso besolo bangitshela ngazo. Sihleli lakho mbukeli lithini libandla sikhulumisa nje indzaba lapha yabo mothers in the church sisoloko nje bafundisi siyayibuka but ke siyafisa lokuthi sibuke la mfundisi ke ukuthi kune cost lapha nje futhi kube ne reward sakhuluma ngabo bomake esontweni kwekuthi ngabe vele bomake esontweni ngisiphi sono sabo mfundisi lo khanze ukuthi labanye bayasisida but singakhoni loku return back kuloko khanze ukuthi basisite kiko yini lenkinga la kithi la ukhanze ukuthi basisitile enceke ngoso kunema challenges lamanyenti mbukele ekhaya kubantu who forget, the sin of forgetting. Okay. Bible it's God is not unjust to forget. But umuntu nama weaknesses labanye bantu babese bayakhohlwa ukuthi ba raiswe kuphi bakhuliswe kuphi banathe kuphi lo mthombo. Okay. Bese ke bayakhohlwa seba embrace the new life. Bakhohlwa who changed their diapers. Bakhohlwa who corrected them when they needed help and supported them. Singabaqhushisa nje emakhaya bazana ukuthi ningakhohlwa. Joseph wakwasithi umuntu ejele. Lithi iBhayibheli wathi ubongikhumbula na ufika le. IBhayibheli liyafika le ndodza yakhohlwa. Yamkhokho. Kodwa nase kufika isikhathi saNkulunkulu kubhuthe Faro. Nalongafuni ukukukhumbula utakukhumbula. Hallelujah. So ke nathi ke siyabayala abantwana emasontweni ukuthi abangabakhohlwa bomake. Especially ilanga lamake umphetipho umcelebrate emake ukhumbule imisebenzi yakhe lemihle ngobe wahlanyela kumcoka ukuthi adle naleso sithelo la hlanyela khona. Ngiyathanda lamagama lawo lokuthi phela nje uma angihlanyelile emake phela akadle lesithelo. Bangasibantu sebaba boduma kude nje sevile bayahamba. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi. Sifise kwathi nje make ngiyajabula ukuthi ufakazile la wathi uyabasita abantwana lapha nalapha. Sifise kwathi le cost kwekuthi ngini icost of being make wasesontweni sibuka kakhulu isikhathi sakho make sibuke ireputation yakho sibuka imali yakho lesi sikhathi ukhanza ukuthi wenta lokhu ngemandla akho ngisho ngabe abantu abakho bona bayehluleka honorisha lesi sikhathi le bayafeyila but uhamba ulanze abantwana bebantu kwekuthi bona ngifuna abaphasa. Yeah. Ngiyabonga msakadi. Lana lokukhulu kunako konke babe indzaba yokuthi make kumele abe ngimake lohlala asemthandazweni. Okay. Ngoba ngaphandle kokuthi uthandaze ucele umusa uNkulunkulu ungathi khanza uhlala phansi sowubalisa sowukhulumela na futhi sowubalisa ukuthi mina ngenda lokhu mina ngenda lokhu mina ngenda lokhu lokukhulu nje kunako konke ukuthi kumake akube ngumake lohlala njalo athembele kuNkulunkulu emthandazweni kube ngumake lo hlala njalo lo leti indoda yakhe yena atenda athola nje umusa kuNkulunkulu ngoba akusiko lula bathi vele kuyabida kubida lokuthi kube ngimake losimile kuNkulunkulu ungabi nje umuntu lotatendela wena ngenyama yakho ngoba inyama inetindodana manje ke kudzinga ukuthi make bese uyafihlwa ebukhoneni baNkulunkulu. Mayisiyabonga make mfundisi wami sisakuyo nje lenzaba lesikhuluma ngayo sibuka la icost ne reward sesifuna ke reward nyalo nceke kaNkulunkulu kwekuthi phela sosebenzile make wasesontweni yini ireward yakhe lekufuna ukuthi ayithola nomunye ngathi hayi stamupha imali funa bamuphe imali nomunye athi hayi uyobonga emazulweni
lo munye uthi hayi uyajabula nje make nakabona labantwana abakhulisile baphumelela empilweni. Siyabonga kakhulu babe. First of all, mothering is not gender. Okay. Mothering is function. So it's a God-given function. Amen. So now awukwendi per se with the reward in mind. Okay. Ukwenda because it's the calling. So if it's a calling, it is not doing this thing expecting a return from the person per se. Noma the person must be wise enough to remember la akhuliswa khona, la anathiswa khona. But ultimately there is a reward in heaven. Bese kuba nale satisfaction ukuthi ngiwendile umsebenzi waNkulunkulu, I've played my part, I've done my role. Ukuthi bayangihonorisha bangihonorisha, ukuthi bayakwenda noma bakwendi, kodwa nabakwenda banesibusiso, kodwa futhi noma bangakwendi make unemchele wakhe ekhaya lomhlalele ezolweni. Ayasijabulisa lamagama la ukuthi sekugcineni konke nakende inkonzo yakhe make there'll be a reward in heaven. Kuyasijabulisa lokho. Emfundiso wami makwami ngabe kuyokwendeka yini nje empilweni yakho ngobakhulisa lawo ma sons and daughters base bayakushiya sisifise kwathi nje ukuthi labo labahambile ukhona njani kuhilisha wena wathi na uhilisha wangabi ne bitterness lapho kule healing uthi ngoba phela bangenda njena lakuqala vele nje ngeke ngisanikhulisa nini. Ngiyabonga kakhulu umsakade. Amen. Ngicela nje ukukhuluma liqiniso kumlaleli ngisengakafiki kuloko umlaleli. Ngona nginako lokho ukuthi empilweni tintfo letinjalo tihamba tendeke. But nje la enhlitweni yami ngiye ngithi cancel ukuthi nakungendeka kufike into le kanjalo ngicela njengoba umfundisi asakhulumile ngokuthi ngingabuki kokuthi uyathi vele bengigatse ini mina kumuntu mina angititshele nje lengititshela kona kokuthi ngisebentela uNkulunkulu uyawusitwa uNkulunkulu naye kugcineni nasangiduma kude le la khona uthi akhumbule lokuthi uyathi kukhona la ngake ngasitakala khona but nje lokumgcoka ngokuthi mina enyalo ngibuka lempilo lokuthi lempilo iyaphi enyalo kuze ukuthi into ufika la ingaphumelela khona naye. Kunjalo make maye ngiyabonga kakhulu. Kunembukele ekhaya mfundisi kunendvodzana leyahamba yaba ngiduka kuduma kude noma yaduka nelive uma phela seyisitakele yona yangabuyi ukuthi thank you kuloyo spiritual mother kani lomzala wafaka ieffort yakhe wenda konke la ngakwena emagama mfundisi lo ngamnika wona lo mzalwane ukuthi phela tandla tiyabuyiselo noma ungakathi buyisela tandla nayi indlela lefuna uyithatha. Simbukele ekhaya asimkhuthade umuntu lomusha indodzana noma indodzakade kunjalo ukuthi remember from where you came. iBhayibheli sinikhumbulele lo dwala linaqedulwa kulo osho ukuthi ukukhohlwa kungamlethela tiqalekiso ngobe kusho ukuthi la khona kungahindarisha iprogress yempilo yakhe kunga affecta nane generation yakhe in the future ngoba la kuhlanyele kunemthetho eBhayibhelini we seed time and harvest sewuthi ke lo mthetho everything produces after its own kind njengoba ende njalo kulomake la samkhohliwe angakhali naye kusasa nase bamkhohlwa naye njengoba naye wakuhlanyela ukukhohlwa akabuyele bantu emakhaya babuyele kubomake wabo babuyele ngemnikelo wesono eqolisa ukuthi make ngiyaxolisa njenge prodigal son uthi I was dead but now I'm alive. Amen. I was lost but now I am back. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu mfundisi babukele ekhaya ke niyabeva la bafundisi bami ukuthi phela tiyabuyisela tadla ubuyela nje umikise leyo mnikelo ukuthi hayi maye ngiyaxolisa mlomthala siyabuya bona sijakho letolo sibetolo ke siyabuka yona i-commissioning ukuthi phela naku lokhu lefune sikwende sibabukeli hlala nathi kwami.
Sehlelo lakho mbukeli elithini bandla ngiyamukela mbukeli thonza kusivulela sibuka indzaba la yamake waseSonthweni sibuka la mfundisi icommissioning lapha ekhaya kunembukeli losibukelako mhlambe ukuma early 30s ngidawusho njalo uyeva ukuthi yathi uNkulunkulu ungibitile nakangibitile uNkulunkulu manje ngiyesaba la saba nje unetincabekelwana ukuthi hayi angisiko holy vele mina ngiyona manje ngibitelani mina uNkulunkulu ngikuphi makelo ongamsita ngako lo mbukeli. Ngiyabonga kakhulu umsakathi ngicese umsakathi ngifuna ukucaciseleka kulolibito ngilolu lokunaka noma yes umuntu lo musha nje lo sengisisi uNkulunkulu umbitele kwekuthi abe ngimake ngicela kusho kumbukeli ukuthi kude lokungendeke uNkulunkulu lobeka inkonzo kumuntu akubede kwesaba ngoba uNkulunkulu nakambita umuntu uyamnika ipackage angeke akunike mahala akubite mahala uNkulunkulu angakuniki lo takusebenzisa utaba nendlela uNkulunkulu yokuthi we uphumelela njani kuloku la kubitele kona ungalwesabi lubito yona lendlela ayisiyo lelula lubito alisilo lula nceke yaNkulunkulu alisilo lolula kodwa lona lobitako nguye loba nendlela lo watiko ukuthi ngidakuhola njani kuloku lengubitela yes kulomthwalo lenguthwesa utambona uNkulunkulu akuprovider ngetindvo lobo ungadicabangi nawe ukuthi betingavela ngaleyo ndlela letingavela ngayo. Mayengibonga kakhulu mfundisi wami lapha ebandleni langabe nje silibandla sinabo labo make ngabe yini umsebenzi wethu thina as a church in terms of budget ngaba in terms of honor in terms of a submission ngenkosi libandla linikete umsebenzi ukuthi number 1 li train give support and adequate economic power yekusita abantu especially bomake ukuthi bato fulfill their God given mandate alingabe libandla cela linganiki alba equip bomake number 1 train them adequately bese liyaba expose abomake bese liba nayo phela leyo budget yokuthi ayibuke lapha ukuthi bomake banetidzingo letinganani letifanele ukuthi tisite emsebentini lokuqonzane nje nemsebenzi walibito lwabo bomake. Amen. Ngiyabonga kakhulu nceke yenkosi. Ngiyafisa la kumake sesibuka nje bomake baseSwatini as a whole ukuthi bangadibutha njani basukume nabo babe bomake baseSonthweni nje masikhuluma ngabomake labalusito ebandlela kaNkulunkulu. Ngiyabonga babe. Bomake umsakati indlela yokuthi bahlangane batibuthe kokucala nje kuba semthandazweni bomake kumele lokuthi bathandaze bafunze njengoba babe asashito bakuthanze nalokufunza ngetindvo delibandla ngetindvo taseSonthweni batati bangenele tifundvo leticondzana nabomake letisita make endleleni ngokuthi make nakahlangana netimo uphuma kanjani kuleto timo ngoba tikhona tifundvo leticondzana nabomake akwati make lokumsitako yena emoyeni wakhe njengamake weliswati ngoba minengi imihlangano yabomake lekhona emhlabeni but ikhona imihlangano lesita make emoyeni. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami sengide isikhathi ngabe siyakhuluma sanzise inkulumo yethu but ngiyacela ukuthi sivalelise nje amagama lamancane usho nje word of advice kunangimake eloseSonthweni losithandazela ukuthi lena silele athandazele lenkonzo ungakangeni wena mfundisi ulukhaze nje vele sekufloweka
Amen. Ngiyabonga laleli mbukele ekhaya. Make be encouraged. Kuleti tho leti semtimbeni waKristu akusitho tonke leti external. Okay. Dikhona leti internal awuyiboni inhlitiyo. Yeah. Kodwa ngiyona le pumping guard emtimbeni. Kunjani? Kulabanye abakaniketwa iplatform yokuthi bavele ngaphambili. But liBhayibheli lithi uNkulunkulu rewarda ifaithfulness. So ke sithi asimkhutsate make ekhaya ukuthi akente umsebenzi wakhe angakhonone akathi avele ngoba uNkulunkulu uyanaka la kunganaki khona umuntu. Amen. Sibonge kakhulu kulelo lethu. Amen. Ngiyacela make nawe usho word of advice kunabo make lokhanza ukuthi vele baba sithandazela thine kodwa asikhoni ukubabonga. Ngingasho nje ukuthi kumbukeli make chubeka ngoba umvuzo wakho omkhulu ezulwini. Ngiyamthanza Jesu nakathi nani thandazako nibongena endlini nibonwe nguyihlo lo sekusithekeni. Uwona loyo mthandazo lo wendiwa ngimake lo sekusithekeni. Lona lonemandla lo wenda naletince kuNkulunkulu nelibandla lichubeke. Ngathi nje make ekusithekeni la wenda khona lenkonzo yakho chubeka make ukhalele abantu abakho ukhalele itince kuNkulunkulu ukhalele live make ungokonke nje chubeka nje uNkulunkulu awubusise lo msebenzi wakho. Amen. Bukele ekhaya ke ngithathe lethuba nami ngibonga kakhulu kubantu labadzala kusihlonipha nje kwekuthi bebangeta lamhla lapha e-studio betosherishela esesibe semaswati na i-message lenkulu kangaka ngabomake basesontweni. Siyajabula kakhulu ukuthi nje asiqhubekeni babukele sibahonorishe bomake bethu basesontweni ngaloku uNkulunkulu abanikete wona ngoma siyathi ukuthi esinye isikhathi sifika silambile bafeka basiphe kudla lokana loka nje bayasinakekela ngisho sihlubulile bayasembathisa ngithemba ukuthi mbuyisa kusabe kuhle emakhaya uNkulunkulu akasiphathe nisale kahle. Lu thandvo lwamake lu julile ku nekubathi nesilicabange phela ngalesinye isikhathi kuyendeka kuphele konke kepha bamake bethu baqhubeke basikhulise ngelithemba kuyendeka basikhulekele ukuthi itefu timpo dimane tihlangane njengoba sonke sathi ukuthi thina sikhule emakhaya langafani kuyendeka ngalesinye isikhathi labanye bomake bethu basikhulise ngemisebenzi yetandla futhi kuyendeka labanye bomake bethu behle benyuke emadolobheni etimakethe bazama kusendela ukuthi simane sibe nempilo lengcono njengoba sonke sathi khona labanye emakhaya kibo ukhanza ukuthi timbasha tikhona kikini ubonela abantwana labo babe badzelela kepha bomake baqhubeke babanikele iqiniso lithandvo bangabalahli ngisho nebantu bangabalahla baqhubeke babathanze ngekweliciniso ngakho mina ngithi bonke bomake labakhona timbalitetive buka ke umhlaba ukuthi sohlobe kanjani buka ke ukuthi sekuhle kanjani kahle kahle bangemagolide ethu ngako mina ngibathulela umchele ngibaqhumulela ngisho tigcoko ngakatigcoki kahle kahle ngithi bonke bomake bethu kufanele sibakhombise lithandvo sibahloniphe sibathanze ngisho sesisemadolobheni singabakhohlwa phela sike sibafonele sibabute ukuthi ngabe impilo ihamba njani emakhaya ngako ngiyanicela dihlobo tami ngicela sonke sibahloniphe ngendlela lefanako badali bethu ngomkhululo kwazi ukukhulula abantu bathi abaziyo ngomkhululo lide kodwa ngomkhululo bani the poets yabo.